Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y manangasawang bahay di programa. Dear Manong Nemi, kaya ito di pagkahan nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kung kablawag ito na yung bagabigat na yung bagang daw na yung bagang oras kadagayaming yung sa nga para. Anyaman nga paset ti lubong tenyo ta, anyaman nga aldaw, anyaman nga oras. Kablawag na kayo ti happy watching kadagayaming yung sa nga para. Kaya pakishare ti program at share. Kaya tadanan nyo papagayam ti pagkasaritaan ni Morena nga napoluan. Bayaw. Huwag bayaw. Huwag bayaw. Pagpadaanan nyo nga dati pagkasalitaan ni Morena nga na Paul Wayne ti bayaw. Kasta naman nga bisat nga pag-share ti program natin. At kablawan na kayo tinaragsak yung kaya pa nagbuibuya. Okay, inte nga rin, rugyan, papagayam. Ti pagkasalitaan ni Morena nga na Paul Wayne. Bayaw! Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, makalawas laengen sakbay ti kalay sami kenilando Manong Nemi. Idi tadda maduktalak nga saan na naimbaga kanya. Kahit nga asawen Manong Nemi, no talaga nga ipatpatag mo ti may sa nga lalaki. Kandeta nga lalaki kit ipatpatag na kamit asika nga babae. Saan ka din nga ti panag-asawa, kit awan ti inlimedan, noan niya iti kinatao na, noan niya ti kabibiyag na, noan niya ti pasamak iti pamilya na, awan ti limid. Kastamat Manong Nemi, awan tin limlimad ko kinilando. Amo na nga siyak Manong Nemi ti may kadua nga anak da papake ni mama. Ti Manong John ti nauna at daanan ti pamilya ken kabukbukudan nga business. Idin ta siyak ti Buradek Manong Nemi. Nagraduarak ti edukasyon ket siyak iti mangas asikaso iti coffee shop. Nga paset ti business da papake ni mama. Agmas master degree ak Manong Nemi ti kayat ko ti mangipot up iti preschool. Saan ko akayat ti mangisuro ngem ket di siyak ti mangimaton ti maysang eskwela. Manipot ti preschool, elementary, high school, baka kahit kung tupay ti mangipasdek Manong Nemi iti universidad. Takas na nga terapap ko.
Agbusinessak, edukasyon, manunay iti korsok, kat kahit kunto ti may put up, iti pugod ko nga pagadalan. Irinto tinilando, manunay idi pailahay nga mamok. Taimon una nga nagraduar nga miti siya, nga iso ti agdama amay sa kadag iti accountant iti negosyo ni Papa. Kahit nangasawen manunay ni Lando, kahit may sa kadag iti empleyado iti negosyo da Papa ni Mama. Empleyado may isuna. Manunay mi ti amok kat may sa isuna nga inanak. Tao matinyam amuna kamsat na. Naulila da iti ama, naulila ti ama, iti adda pa lang ti high school. Kading karigatan da nga gina, tinagbiag, ken kastamaten, yung karigatan ni Lando tinakapagturpus, aging ka nga nakastrek akas accountant, iti negosyo da Papa ni Mama. Yung bilang ko ni Lando, manong naming a first love ko. Kanisupay laeng, kanisuto, kanisunto laeng tilalaki ti biyag ko. Ininto ta isuna ket kastamat ti kunana. Awa mati sa bali nga nagbanin idi nga girlfriend na no ti kasyak laeng ket sisyak to lang. Ti amok idi manong name ket open iti biyag na. Ti amok idi ket talagang awantin limad na. Awantin limad da nga gina. Nga manadok talak ti may sak minapudno manong name idi ta makalawas sakbay ti kalaysa. Ket iran rana nga nagkuyog kami iti katugangak nga babae. Tada na pamiginatang iti mall. Pakaseknan pa lang ti in preparation ti panagkalay sami kinilando. Idi ti aksidente manunemi nga naregreg ti walit na ket adda dagiti nagyan nga naiwara. Tinulungak ti bakit nang pidot kadagiti naiwara ket adda nakita nga picture ti duwa nga ubing. Agad, iniggamak nakita ka manong naimi. Kayang ingas ni Lando, ti may sa kadagiti ubing. Idinto talanga nga inauna, ti may sa nga ubing. Nga adda tilatawan. Dinawat manong naimi ti bakit, ti picture. Ala, muto yan anak ta. Idulin ko, ni tumalat ko. Pasensyakan. Mama, ni Lando na tamesa, di ba? Uwan. Malasing ko. No Jack Mariro, ladawan deta di adadati elementary? Awan. Grade 6 idi ni Lando. Kaya sino nga data kadwana? Sino data kadwana ni Lando itiniladawan? Ay, saan mo ka pakadanagan? Oh my God. Di ba, mapandag merienda? Irigad dami marong name iti food chain, pinalutpot ko man yung tagbaling nga katugang. Mama, kahit kumamuan, sino ti kadwa ni Lando iti picture? Isuti na una, nga anak ko. Meaning, ada kapsat ni Lando? Ada. Manungan na. Dua da nga kapsat. Dua nga lalaki. Abi nga saan yung imbaga kanya? Abi nga saan nga imbaga ni Lando nga daghayang kapsat na? Saan nga naskan ng ibaga na? Kadawari sa kapi ko mga ibaga. Nakita nga sawen, no kumatasan ko nga, nakita data nga ladawan, di amok, kaya awang manong na. Para kanya, kahit may salang tiyanak ko, nilang Lando. Tapay, kagura yun, tinauna? Anat na kanya inauna? Ruel? Sa dino itande ni Ruel. Tsaka muna sa dino na. Ado kumapay manong name hindi kiti kayat ko nga damagen ken ni mama tikatugangak manong.
Ngam kasla saan na nga mo, sumungbat, kasla yaw awan na ti saritaan. Sa mismong imbaganan nga tila mabalin, ngagbiriyan datan, morena, saanin na rin dyan kapsat no, manong ni Lando ti pagsaritaan ta. Gamot ta, awan mo sa serbina. Awan ti pakinaigan na. Awan ti pakasaknan na. Ay, sige mama, sorry no. Nakutkot ko man ti may isang palimid. Ano ako mga palimid? Katuan inlimid yung niya. Diba, dapat ko mga imbaga ni Lando nga takamsat na. Kanuri man takay ko mama. Imbaga yung ko mga asal lang nga may mesat anak yo. No dikat dua. Ape ko mga imbaga. Kat saan mat nga napatid kanyak na dyan nga Ruel. Ngayon saan nga naikat da ita iti panunod ko manon na imi. Nabukel iti burburtya iti panunod ko. Apay. Abay nga baga ti bakit nga saan nga napatid da dyan nga manungen ni Lando. Anyat ilikudan, anyat istorya ti likudan di amin. Katsiyak, aping interesado ak. Interesado ak manon na imi kaputa paset data iti palimad. Narumbeng ko mga saangin limad, tiagbaling nga asawa. Kanidi manong nami tanaykan kami ti gundaway, kinilando ang nagsalita. Nakiktot, edi tawangig na tinagan nga Ruel. Lando? Kumusta man itan ni Ruel? Sino nga Ruel? Ni manong mo nga Ruel. Saan ka makapaglibak? Kan saan mo nga iulbot pa? Saan mo nga ilimid? Gabata, na-istorya ni nanang mo kanya? Ni mamang mo? Ano ka man naka-istoryaan na may panggap ka na dyan nga kapsat ko? O makitam? Adagam kapsat mo? Adagay manungem? Abi nga saan mo puno kanya? Abi ko malas ka ni Pudnok. San ka di, nga siyempre, no pagsasalitaan ta di may panggap iti family background. Naibaga mo ko mga atakapsat mo, nga saan kang may mesang, nga damanungem. Ngam saan mo nga naibaga? Gabatisan ko pa ng ibaga, pakabasulak? Hamumat nga basol. Ngam kumakit, natakamat mo ti may papanggit ni Manong Ruel. Abi ko mga takamatik. Kat sa amutan nga, awamatan ti pasit na ti biyag mi kininanang. Apay, ano ti basol ni Manong Ruel? Tapno nilaksidyo ko ma. Manong nemi kayat kumaidi ni Lando nga sa aming nga pagsalitaan ti may panggap iti kapsat na. Please, awan ti pakinaigan ti biyag dahil nga kapsat ko. Mabaling ka din nga sardeng ta nga pagsalitaan ti may panggap keng kuhana. Laglagi pa umadanin ti kalay sata. Saan ko mga madadahil dito nga aldaw keng karignas malsunong aldaw. Gabutawon ka sa iskan na. Gabulang ti awan ka sa iskan na nga tao. I'm sorry, Lando. Ngam kahit kumamuan ti putno. Itaan niya ka po. Diyak kaya tigas nga ba nagilimit mo? Anyat amo, baka pa edda sa bali nga palimid. Itibiyag mo. Narumbeng ko mga mamuat. Api ko mga naskin nga mamuam. Awanin na dyan nga tao. Nabayagan nga linaksid mi. Linaksid mo akamsad? Akas ba nang laksid ni mamakeng kuha ng anak? Punay mo ito yun? Anilaing nga iti basol na tapno kabailan yung alaksiden. Mabaling nga di nga santa na pagsalitaan ni Sona. Saan ka mabaling nga santa pagsalitaan? Kahit kumamuan. Tapno, awan tayo naman nga parang tuwaduhak. Tano sa mong istoryahan ti amin.
Adalat na panagatap ko nga ilimlimad mo kaniya. Siya, awang pulos ti inlimad ko king ka. Imbagak ti amin. May pawangkanyak, may pawangan kada kami, agkapsat, may papanggada kami kada papakin ni mama. Awang pulos ti inlimad ko. Ngam ti pakas dawak no api nga. Saan yung nga natakamat ti may panggap kini Manong Ruel? Napatag ka di? Napatag? Gabot na paset ti pamilyam. Ngam saan nga paset ti pamilyami? Apay. Ito yan nga po. Saan ka nga sardingan, Lando? Aging gantiyak mamuan ti putpud, no? Masapol nga dalos ti amin. Clear. Awan ten niya mangilimlimad mo kanya. No talagamat lang napud no panagayat mo kanya. Saan ka kumagilimin? Kasta talaga di kita agpimpinateng, di ba? Awan ti linimadan. No naskin nga mamuak, ibagam. Kasta akmat no dabanag nga naskin nga mamuak, ibagam. Saan ka di ka matuloy di kasarta? Gabulayang tinay dyan na tao. Awang pakinaigan di ba nagkasarta? Nakaisigado lang di kasarta kahit saan nga mababawi. Nilang patay di makalapid. Ngayon kahit ko nga nadalos ti amin, balik tatin ta nagdi pasamak. Kas pagarigan ta siyak tinaduktalam nga dagayam palimad ko. Nasaan ko na ibagaking ka? Anat reaction mo? Saan ka rin nga pa nagtuwa-tuwam? Tadaga di ba nagtuwa-tuwam kanya? Idasam mo nga pa nang ibagatipod no? Kaya't nasawan nga. Adamular ti amin. So nga please, Lando. Man ano ko man no istorya dagiti pasamak? No ape kas Jack and kastoy? Imangis tinauneg ni Lando manunemi na amiris na siguro ngosto ak. Iso nga nagkaman natin duwa nga imak. Duwamit nga ima natin ang pisil-pisil. I'm sorry. For what? Ito sa amin nga panangibagakan ka ti may panggap kini Manong Roel. It's okay. Naikari siguro nga maamuak. Aksidente nga nakita ka. Naibatan ni mamang mo, di walit na narigrig, di may isang ngaladawan yung magkapsat. Napintas ti amin tapno, awan ten yaman nga, ilimlimad mo. Napimpinas na sa pang hamamuak. Anya mo, pakagsabat ti dalan, mingit bayaw ko gayam. Hindi napimpinas no, maamuak, di ba? Saan nga nagbaling nga nasyahat ni Manong ko? Nagbaling nga buong ti ulo. Dapapaki ni mama. Iniubing kang pailaing. At dalata, maparnuhay nga gulo no at daisuna. Troublemaker. Inadda kami ti elementarya. Nagsakit ti ulo dagiti mga isusuro. Kaputi kinaloko na. Kastamat ti pa nagsakit ti ulo da papaki ni mama. Kanuri siya. Siya pa'y nga kamsat na lukwan na. Saan ko malipatan ni dubing kami? Imbes ko maging sakit nagtakamsat na. Ngayon saan? So bakit mga isuro, mga doron, mga ibaga, karigiti padamingo, binga dangrandak. Dadailan na dagiti ayayam ko. Siyempre, nagsangsangit akto. Agipulong akto. Ngayon pagbalin na nga siyak takimbasol. Siyak lang aro din tagsangsangit. Siyak lang aro din tinaperdyan. Siyak pala takimbasol.
Oridad da kami ti pagdalan. May masang eskwela at pagbasahan mi. So nalang tasang ka magkaskolahan ta inunangim suna. Inunangim siya. Imbes ko mga sakit na. Isupit imang tanganat kanya. Anya ti klase na kakapsat. Ado nga pa magbagada papakin ni mama ken kuana. Ado nga pakaisagsagmakan na pakiramramanan da papakin ni mama. Ngimawang pulos ti dinengig na. Ragsak na ti mga ramid ti panangluko ni ti pada na nga tao. Ragsak na. No adamang dilaw ken kuana nga madit araramidan na iranrantana, igaggagara na, iad-adana. Natangkan ti ulo na, naluko, natuso, buong ti ulo. Ay ka, nga ti panagbarumi. Hindi nagraduaren ti high school, nananayan nga baro. Dito ay nga nakaramid tarada, nga nakaipabayan ti pamilya mi. Igabuti kinabastos na. Insak lang da isuna. Ano? Binastos na ti maysa nga babae. Iniganan na lagi ti maselan nga masip ti bagkina. Igabuti kinabastos na. Diyos ko, kasya ti kinaluko na. Aramid na rin. Imbas ko mga dayawon na, esman na, ilalain na, pagrukbabad na naging babae. Saan? Mapanatansingan ida, bastusan na ida. Nagloko mo ten, talaga naloko. Lagi di mo na nga binastos na, saan da nga nagreklamo ta, mabuting da. Ngayon na din na uding nga binastos na. Adda pa nakabalinda, adda mabalinda. Insak lang des una. Kat kakaasi di kiti parents ko nga nagareglo. Ibalod da idin. Kay kahit man adda da papakin ni mama nga may baludan tapno adda nito nagtipagbaludan tapno sumardengan ti kinaluko na. Tawar aglukon-lukon to ti nagtipagbaludan. Awan to ti bibiyang da papakin ni mama. Ngayon, nagiaraglo matlaing da papakin ng mama. Nagbayad da nga din na oras. Ngayon, dedya matindi lang naksidan da king kuana. Pinapanaw da. Nadidan ng palubos pa nga makaasdig. Namimpinsanan nga linaksid da nga anak. Akas ba ti panang laksid ko king kuana kapsat. Ta dumaten na kinibasol na kanyak. Imbes ko mga sakit nak. Nga may subay ito mo na nga mangluko kanya. Nusika kumakas pagarigan ti siya. Kat madaang katikas na ti klase na akamsat. Sa mukha di nga may turad nga naksidan. Pagan anong ti kamsat, akas kinkwana. Kasapulan ti may nga anak ti kapsat. Ngam uri awang kapsat ko no kas jamat lang ti klase na. Kastamat da mamakin ni mapa, ibagada nga kasapulan saan nga mabalin nga may mesat anak da masapul nga anta kapsat na agkapsat na. Ngam pagan anong dokumentikas di nga anak nga mangibabain, mangisagsagmak, mangirobrobo buong ti ulo. Pinapanaw dan. Gawanin ti bibiyang mikangkuana. Maluitan nga tawan din na palabas. Almost 7 years. Tadak pala yung dito high school. Kastagayam. Ita, Morena. Mababalaw mo ka di ni mama, nukas Jeman, nga dinan bigbigan nga anak, tikapsat ko. Mababalaw na ka di, no yung bilang ko nga awanin tikapsat ko.
Sa bagay. Ngayon, baka sobra man ti ba nag-istorya. Tawag ka rin pamatim ganyan. Sorry. Kumusta man nga taitan? Awanin bibiyan ko. Ni aniniwan manipod idigat saan mi nga nakikita. Saan ka ka nga mailiw? Awan tinas kang kakailiw ko, Morena. Ninanang mo, di na nga tamadagtakaman? Malaglagip? Tsaka mo. Inalati ina, anak lati anak, kabsat lila kabsat. Abi nga daladawan palangarod ni Manong Rowel kang kuana, no saan na kuman nga kasapulan. Siguro kat awanan ti sa bali pa nga ladawak. No di day duwa kami nga kapsat. Abi nga di na kinartib ko ma. Kinartib na ko man. Tas sikalayan tinwalit na. Jala picture mo tinwalit na. Kinartib na ko man na jay paset nga ayan ni Manong mo. Uno pinuuran na ko man. Yung maaping adda kayo. Iti may sa natawan. Iso nga ba check? Nga adda pa lang nga naibuditi. Rik na. Ni mamang mo ti may panggap kini Manong mo. Siguro malaglagip na. Siguro may iliw met. Siguro damdamagin na met no kumusta itan. Iti pito nga nasurukan nga pito nga tawen nga saan yung nga nakikita sa din nga taitan tiyan na ano nga tan ka sasaan na at nga tan asawa na at nga tamad lang babae nga nangayat kang kuha na oras ka di mo ka di managlagip di mo ka di salsalutsudan na kumusta mo tayo suna sweetheart. Tsaka mo, siguro, malagip ko isuna no, makakita akit agkapsat. Ano naman kinugundawin nga malagip ko, iwagsak ko nga dagos. Nayusturya akong kayong gati amin. Sabi ko matasanga na ito, ti makadadahil iti. Panang simpata ti pamilyata. No problem, sweetheart. Nalalawagan iti panood ko, amo ko nas apay, as check and kastoy, ng tisaludsod. Dumting to nga tati kundaway nga agpakita ka na kayo ni Manong Rowel. Tsakla mo, kahit no dumting as pagarikan tagpakita. Kahit na tagsubliti sidong yung ang gina. Maawat yung pa nga tayo suna. Ha? Ilan to? Nagwingi-wing layang Manong Nemi ni Lando iti dahi nga saludsod ko. Aging nga nga dimtengen ti kaldawan ti kalay sami Manong Nemi ket naisayang kat nga naanayas ka naragsak. Naragsak da papa kini mama graman kini Manong Gong Jun nga nakaimatang ti ragsak ko. Naragsak met ngagpadpada dagiti agina. Ti katuga nga kababae kastamat ng tagbaling nga asawa. Kanaragsak kami ngagpadpada Manong. Nakinari kami, itirigat ka namay, kadagbinulig kami. Nagkaniri kami, nga nilaang patay, ti mabaling nga mamagsina ka na kami. Gamot na takabukbukodan nga balay Manong Nemi, dagiti agina. Nga lando, ken ti katugang nga babae. Abincho panakkalan met, nakipagnaedak kadakwada. Hanggang balik ko tandamit nga makipagnanaid palaeng ni Manong June, ti ipag ko, kaya nakitidua ka, nakakinisidong tapapakin ni mama, tanalawa ti family house mi Manong. Taorin no sadya ko mama, ti pagnaidan mi, iti asawak, nalawalat ta. Nagtulagan mi Manong, yan tangan at damat na pinasabukod na nga balay,
Siya nga ron tinayawid, siya nga ron simangpet, iti sidong dagiti agina. Naragsak kami na urnos ti anayas, iti binangon mi nga pamilya. Intuloy ko manong name tinang manage ti coffee shop, kabayatan nga mas master degree. At dan lute manong name nga pangindisuwak, umuna ang preschool, elementary. At doon kita nakasagana ng baling staff ko, mangisuro, iti pasdek ko, pagadalan. Irin to tuloy mat manong name ti asawak, iti ba nagbalin na accountant, may sakadag ti accountant, iti opisina, wano negosyo da papakin ni mama. Irin to ti katugangak manong name tumultulong met kanyak ti coffee shop. Kalimbaga naman nung naming asyon to tagbaling assistant ko into ni pasdek ko ti preschool ka elementary school. Abuko na pakadalan ngayon na ipasdek. Awan din nagbaling nga problema manong. Kaya nga dan inem nga bulan sipod nagkalaysa kami ti asawa. Ore ko lang met manong naming at na nagpitik iti saklot ko. Ngayon numabalin, awang kumapay. Tasakto tula kayat kaganak, no may pasdek kon to negosyo kami pasdek ton manong name amang ruginton, iti prek and elementary school nga inak ka, ipasdek. Ngayon minsan mo nung name kahit kumitan tinasapa nga aganak, tapno at damitan anak mi, nga ti katugangak ton ti makasigaso kang kuwana, no kas pagarikan lang. Hanggang iti may isa nga malem, name, nasapsapa kasi magpet iti balay, note o iti asawa, kat kastongan iti nagsak na, kanang ipadamag kanya. Oh, naragsak ka. Ada ka di good news? Halan do? Good news. Nakita ko ni Manong Roel. Di kapsad mo? Ni Manong mo? When? Ino to eh. Timol. Kumusta ka rin siya na? Abi di kayo nagkuyog. Una na ka di pamilya na? Umaydan to ka dito eh? Nga kaduan na ti pamilya na? Hanan do? Nagura ka, sagasam salut-salut. Saan ko mapagigadan nga sungbatan? Kasunod pa nagkita yun. Siyempre, nalasin ko. Kinita nakmet. Naglingnasin kami. Siyempre, ababalang natapitong atawan. Kaslaon nagbalbaliwan tilangana, kastawat tilangak. Siyempre, nagmatsurbasi tilangak, kastawat kang kuwana. Gabungan na tigagar na. At siyempre, Lando, Manong Roel, nagsinabat kami na nga naging nanakop iti na kayo iron. Wow, ang gandang eksena. After nasurok na 7 years, kat siyempre, nag-inumusta kami. Naman kami nagmerienda. Imbaga, nga dan asawa, nga nakaredwara, may sa accountant, may sa kumpanya, nga dito kumpanya kahit kukot ni kay kamangak, bagak, nga napindas na baling asawa, may isang profesor, isunton timang manage ti pasdek ng pre-elementary school, university, kunak pa yun elementary, high school, college, kunak. Ngayon, maupaya na kami kunak. Okay, mat ni mama ko nak. Sa ako sinulsuno, kumusta mat ni Sona? Awang kanupit asawa na. Ken, nasingpit ka nun. Saan nga kasaan ka no akas idin nga naluko. Nga aksap-sapulat ta iti riribok. Nga isuna talaga iti trouble maker. Kaya na ka tapi ka di mo kinawig dito eh. Baga kayo na nga, mabalinan takawid. Masana ka no pala sigurado no.
Si awat ni mama keng kuana. Amo ka din ni mamang mo? Hanap pa mo eh. No siya, kapsat lang ti kapsat. Nakapalpalit ti dara. Ta siyempre, iti makita kit amok ni Suna. Kasto ni ti gagarkorag o ti pusok. Naginarakop kami ti nakairot nga nakapapaon. Siyempre, nagpa-dispenser kanyak, nagsuri, no anyaman di kita aramidan na idubing kami, kanuri, di babarito kami. At siyempre, okay lang ko nagkaon ha. Oh, magitam, dadal ko na mga linaksid mo. Uwang harod, gayam, kapsat mo tulata. Agpan nun ito lata ti kistirik na kendara. Anak artirik na mita. Siyempre, maragsakan, nagtada kapsat ko. Si bibiyag ti kapsat ko. Kanagbalbaliw ka nun. Ipakamok to ka nun, no? Anat mako ni mama. So nga, tulungan na sweetheart. Tay pakamuta ki ni mama. Kanuwang balin, siyempre, isumalat ang desisyon. No, pasang bayan na ni Manong Rowel. Ito na ito nga balayo. Inasarit aming arod Manong Nemi ti katugangak nga babae. Nagistorya ni Lando Manong Nemi aging gana dakamat nan nga nakita nan ti kabsat na naging narakop da, nagpinakawanda nga bigbigan na matlang man ni nakabsat na. Pwede kita Manong Nemi ti reaction ti bakit? Maragsakan mo. Sa dinungartihan na, ti kabsat mo, ni Manong mo, abi nga di mo pinaghawid. Uno ada ka din nakaigawidan na tapno saan nga makaumay dito'y balay. Ma, kahit ko pa lang ang maamuan, no? Si awat kayo kayong kuhana. Si Kantupay, nga kapsat, kat si awat kayo di kapsat mo. Alam to lakid kanyakon nga ina? Di mo lang mo anak. Nga kaslasa nga kompleto, tiragsak ti may nga pamilya no, at daawan. No, hindi kat napukaw tayo ni papang mo. Tsak di maawat nga awanin, nga nasusurok matlaing. Nanayon ang datangaliday, di awanin, ni manong mo. Kadita tandan. Hore man pa lang, isusuna lang ti mapasubli. Ay, mamanak. Ibaga mo umahin makipag-net ka na tayo. No, okay lang ka na kayo. Morena, mama, si aawat ka kadi nga makiden na, makipag-net dito, tibayaw mo? Saan nga siya tagbaling nga lapid, mama? Ada karbangan na. Amangan mo't no, ada iswa ng tuytuyin kahit yung tumatin nga agasawa ti sumina. Han, mama. Aging nga kahit yung pailangan dakam ditoy. Abi ko mga pumanaw kami kanilando. Lando pumanaw ka kadino at danto ni manong mo. Sana. Dito ita. Nangaro na at danto ni Manong Rowel. Iso nga akong problema, mama. Awang nga ro din di problema. Tawagan mo check up set mo. Katuan kan mapalin, ulit na tumadlang arabi, umayin. Intun bigat langin ni mama. Nga tawagam? Tawaga kita ang intun bigat langin nga umayin ditoy. Alam mo yun, tawagan mga urkat-kat ko asarita tinaunang anak ko. Tinawagan nga rod Manong Nemi ni Lando ni Manong Rowel. Kad nagsarita da nga kina naka-speaker Manong Nemi ti cellphone. Iso nga nangagmi kini Lando tinagsaritaan dagit ang ina. Mama? Rowel? Mama? I'm so sorry, Mama. Nabayagan nga namiris ko dagit ibindot ko. Nga mawala ti rupak nga.
Isarang ko hanggang subli ka na kayo. Ngam ko na, dumteng to ti gundaway nga. Agmaw mo siguro ti gurayo kanyak. Dumteng to na ti gundaway tapno. Umayak ang pakita. Kad nagkita kaming nagkapsat. Kanagam yaman na kinilando. Tadi na yung tultuloy ti panang laksid na kanyak. Kanagyaman na ka na kayo, mama. Tas awat kayo pa ilang kanyak itilikodan di amin. Anak, ada kalinda ka mga agpalbaliw. Nasingpit ka din nga talaga? May panagnig kunto ka na kayo, mama. Iti panakidanak ka na kayo. Intun bigat iyo, dakan tutoy na. Ipa isaganak na ta kwartom. Tapno di kasta, kada dantun pangitarusam ka na kiti arwatem. Kayat ko, ngayon tun bigat, kapote na ira nga Sabado. Saan nga sumurek na kiti agasawa ti trabaho da. Mangangay tayo iti welcome party para ken ka. Nagpeso mama, uwin, kasaritak na kita agasawa ka lando kini. Morena nga, ipag mo. Mahangangay tayo ti welcome party para ken ka anak. Ti pa nagsublin ti anak kong inauna. Kasta nga ron tinapasamak manong nami madlaw ko nga talaga ti ragsak dagiti agina ti asawak ken ti katugangan. Nga ragsak kumet. Taamo manong nami numakitam nga naragsak dagiti patpateg mo, maragsakan kami. Kinabudno na manong nami. No saan nga hampe nga nakapagkita dagiti agkapsat, siya kumaidi ti manginukomendar kay mangisingasing kanilando nga sapulan na ti kapsat na. No nayaw-awan man ti paset ti pamilya, masapul nga mayapon. Kas iti panagkalikagom ni Jesus manong nami, nalagi ti mayaw-awan nga tupa, nga awan daman iti kulungan, masapul nga may sublida ti kulungan. Kahit na nga sawen, dagiti na ayaw-awan kini Apo Diyos, masapul nga agsublida kini Apo Diyos. Eri pa nagamamumimit kinibayaw manong nemi, naragsak matisuna, nagraip siyempre, nagdakulap mi, iti pa naggalamano mi. Nagagasgasa ti kapsat ko, nga nadaan ti kasken ka, nga nagbaling na asawa, ipag. Nagasanak mo bayaw, tanadahanak ti kasken nilando nga asawa, bayaw. Naragsak nga ron dedi nga aldaw nga panang welcome partida kaniya Manong Ruel, Manong Ney. Guwapo met ni Ruel kas kinagwapo ni Lando. Namalmatyo lang basit Manong Ney ni Lando kay napudpudaw. Kayo manggi ti kotis Manong Ney ni Ruel. Nga madlaw mo kasla natuntanab iti adu nga rigat ni Ruel. Gabo siguro Manong Nemi, iti panaglayas na wano pananglaksid da king kuana. Ado dagiti nagpasaran na, naglasatan na Manong Nemi nga rigat. Iriaddan makalawas Manong Nemi ni Manong Ruel iti den nami. Siyempre, nagtultuloy at iragsak, closeness ti tunggal maysa. At dagiti gundaway nga agsango dagiti agkapsat, nga uminom, agpulutan, iserbiak mat ida, kung kunangarod ni mama. Mom, idi sakbay nga linaksid mi ni Ruel. Awan kastoy nga closeness dagiti agkapsat. At kabuteng ni Lando nga umasadeg kinimanong na. Tanaw umasadeg, no saan nga patiltel, danog, kugtar, masagrap na. Kahit mo sawon, mama, dangdangan idi ni Manong Ruel ni Lando, okay. Nakunak nga rin nga imbas ko mga sakit na tikapsat na. Isupay mismo ti mang loko mang dangran king kuana. Kitam kita kasla abruten dan di kiti adu nga gundaway nga saan nga kasto ti panagdanggay da. Kit kasla ita. Ito'y makalawas ko man kaanda ni Ruel ito'y kata ada ko man pakiisagmakan ng gulo.
At ako mamanin linuko na. At ako mamanin binastos na. Angem, tayo kunadan, agbalbalo ti amin. At apagpatinggan ti mating aramin. Uwing gaya, mama. Ala na tatinrador ni Manong Ruel. Dataman ti tsaka mo. No, kaya dat sumra kiti kumpanya. Adamat na kita para kara kita gagangay lang empleyado. Di kita utility. Kaya't na nga ta. Apay nga dito sa lunsodin no kaya't na. No, may pasdag kong tulaki din ti universidad ko. Alak to empleyado isuna. Ano't pagbalinan na. Alak nga sa chief security. Wala niya. Ang sa pulong ti security guard iti eskwela. Pagbalinan isuna nga, iso ti hepe, kanigiti gwardya. Dadan to magtrabahuan na. Bagay king kwa na una, hindi kita gwardya. Akin na siya at una nga kumporme na anak. Nunod to ti master ka na nga trabaho. Ito kumpanya ni papang mo, uno saan, itintuwa, may pasdek nga, pagadalan ng imatunan. Narugyan nga roden manon na iti construction ti pre-elementary school nga para iti ipasdek kumat nga si kaswek nga negosyo man. Kahit titaan nga nagrugi nga nagtrabaho ni Kuya Ruel. Tayson manon na iti pinusugak nga timekeeper. Timekeeper kunak. Tayson tumangkita manon na kadagiti sumrek nga trabaho, kadagiti panag-check-in da, panag-check-out da, isot manggwardyan manon nemi kadagiti materials nga mabati, iti pakaibatyan. Adan makabulan si po dadali si Sidong mi ni Manong Ruel, irita agahawis isuna. Ay, awawis na natin ni Manong Ruel. Papanan tayo? Intang mall? Rabi? Kahit nakano ti mapanag ka agbar. Bar. O na mapanti club. Detay ada live mad na nga mabalintag sala. May ganun? Anda. Daka-dakay ka lalaki. Gawin naman na ganyan babae. Baka mo't no, disentered siya nga. Di kita nga lugar. Baka no, ada na kita dyan. O, awan. Muslim, lovers, families ka dyan. Kaya na. Iso nung arti pareha ni Manong mo. Baka makakita tun sa dyan. O, sige. Mayatak. Ay, banda ni Mama. Mabalimat, tado matigiti matruna. Ay, matig-batig anong pagbagay ni Mama. So nga talatan. Okay. Napang kamang nga rod manong na imiti may isang bar. Nga adan, karitay live band. Hamat ka di unang nga naring gurmanong. Kutnoy, ato na kita sa sala. Namin sa manong na may sweet dance, sweet music, inalop na ti asawa. May I dance you, sweetheart? Yes, of course. Naragsak ka di madlahing? Morena? Yeah. Nagro na tumalpasin, magrugin di may pasnag ko nga eskwela. Iso pa na muna. Pre-school ka na elementary school. Saan ko gugulpian? No, ay pastag ton, kat mangrugin ton di klase. Kahit kung ton di ka na. Kapag nga may nagkong-control ka? Ha, met? Amom no kayat mo, kat talaga mapasama ka. Ngayon no sa mo pala kayat, ako pa tagbalin. Ore man siya. Kahit mo sa wen, agduan ton tawen, sipod nag-asawa ta, sunto pa at panaganak ta. Wen, paano mo siya po? Awa nga di mat lang ti problema may tikabsat mo? Oh man, sika, empleyado mi sona.
Oo, met. Amo, talaga na panig nakakon nga na simpwetan ti kapsat ko. Apay ko na. Apay, itinusro ka ng makabulan nga data at da iso na disidong tayo. Natahan ko man lang balbaliw at ako mamanin ti trouble nga nakisagmakan na. Kasla ita kitam. Kasla lang santo nga nakaululimet. Nga mangbuybuya ka na ta. Iraprapin na tuminom itibir. Wangarad, nasing pagmagayam ni manong mo. Kuno nga naloko. Naloko ini. Buong ti ulo ini. Troublemaker. Bastos isuna. Ita nasing pet. Amom, idi, no adala kurso na nga babae at ganna. Araw ko pa na. Chance yung ganna. Kastagayam. Dinaloko idi ni bayaw. Ngamita nasing petan ni bayaw. Nakatalo ang music ka mga tama ron na nga sinala aging ka ako na kanyak ta asawa. Sige na, kan na. Maparak ti kumpurtrom, ite pa lang sakit di busong ko. Okay. Manong naimi, amo siguro mat manong naimi ni Rowell nga nabanukin ti kapsat na. So nakiktutak-langin, iditaddan iti likodak. Mabaling mat ngagsalatan, ipag. O na ba yaw? Kinunak, manong naimi, kit pinanawan na kami ni Lando. Nganapan na tinurong di siya. Siyempre, manong naimi, kasmay sa nga babae, yung parabaw ko, tagititakulap ko, iti agsumbangin nga bangin. Inrakos namat, manong naimi, titakyak na iti sikat ko. Nagwapo manong naimi ni bayaw. Sabali ti gwapo na, sabali mat kanilando. Hindi na makiktutak, tayong pababa na manong nemi, ti may sagandak kulap na. Ni, adamat na iti patong ko. Kit, pasla-paslan naman tan ti patong ko. Sa, agin si, ang kastaon ni manong nemi ti, hinigkamak titakyag na manong naimis ako ikat ng pangato. Insublik, iti dati ngayon ti sikat ko. Saan mo ngululitan? Ako naktinagam ko. Huwag manong naimis sarkastik ti isang na. Kaslaretay, malablabusan na ngamat-matmatan na. Oh my God. Saan matsapang nga nagbalbali natin nga balaki nga nakunaknakam ko. Ngayon narantahan naman nun namin nga ginuyot na kat nagdanas ti baghimi siyempre. Ningkat sakit iya salig na tirupan ay tirupak inlis ka. Sana insubli manong namin nitakulap na iti patong ko nakarkaro man iti panang pesel-pesel na bayaw. Bayaw saan na? Manong Nemi, saan lang nga data? Insublat na manong Nemi nga ginamatan ti barokong ko. Data na, induron ko. Ay! Hey! What's wrong? Nagkapala ko manong Nemi, iti lamisahan nga nagtugawak. Simurot met. Abag isumatan manong naming adan ni Lando. Oh, di ka ba't nagsala? Nalpasen. Lando, biglang nagsakit ulok. Nagawid tayo. Nasaba pa eh. Kahit kung nagawid, sige mabati ka palang ang kapsat na munakon. Kasanong mo muna kakit may masangalugan tinagluganan tayo. Manong, hindi ka nun. Nagpampambar lang dita. Yung talaga nasakit ti ulok. Sige, hindi ka rin. Manong, nagbati ka? Sige, nagbati ka rin. Muna ka natin. Okay. Manong nga, panahon na ka. Sige. Itulog ko tag-enjoy. Nabitingin na ka.
Manong Nemi, awan ti sinuni. Taori pagpagon niya nagtasawak Manong Nemi, sa anak sumusumbat. Ibaga kidigay kuha nang i-concentrate na nag-drive ba. Inianda kami nito nagtibalay mi, ti siled Manong Nemi, pinulutputnak manin ti asawa. Ida ka dakas ka na masamag, sweetheart. Bastos ka talaga na kapsat mo. Anya, sampay nga nagpalpaliw. Aging ko na lang, agpampamarang lang na singpet. Mamati akitan, ti istoryam. Amo may agis istorya kan may panggap kang kuhana, subramot ko na, jak mamati. Angin, itay na panagdag ka, nga talaga nga bastos. Nga tinaramid na keng ka. Ibagam, nga tinaramid na keng ka. Taitamit lang kin mapangkuparparin tirupa na. Saanin lang daw? Abi nga saan? Isakit mo? Abi nga di mo baga kanyak no ay tinaramid na keng ka. Naminduhan na nga. Imban tinakulap ni tipatong ko. Kabayatang nagsalsala kami. Sana pinasil-pasil nga rin ramas-ramas tipatong ko. Siyempre, inikat ko ha. Sa kastawan natin parang kunam lang ng demonyo. Kang runahan ti amin. Napanakit din ginamatan di may isa nga mansanas ko. Anya? Sasawa ka tipod, no? Diyay bayaw mo, pinastos na ka. Sikapay nga asawag, bastusan na. Shhh, tiga makatanag, baka maamuan ni mama. Naskin nga maamuan na. Kanaskin ang grinisod kami di kapsat ko. No idubing kami, kan babarito kami, katsyak di abakin na. Sana kita nga paapak. Ito kas dyan ay naramid na keng ka. Mismo nga asawa ka, bastusan na katibayaw mo. Sige. Palapsay mo ti amin. Kantang hikat. Sana tumatin nga maulit. Tasang kuntun nga ramitan nga takuntawin nga maulit. Malaksin nga ta. No talaga iranta na tumasdag namang bastos kanyak. Isak lang ko tibayaw ko. No ramitan na ita. Sige. Palapsan pa lang ti amin. Ano na palabsan? Saan mo na pataklan damin? Baka bunga lang ti panakainom na. At utod na inom ng misikay. Baka bunga lang ti panakapartek na. Wen Manong Nemi, nagtulagan mi kinilando nga sa mi pagpakam mo kinimamati amin. Imbaga keng kuha ng palabsan mi ti amin. Ngayon, kabigatan na Manong Nemi. Nakaawid kayo mi sunay talabi. Kit kabigatan na. At dakiti kusina Manong Nemi. Iti umahay iti ayan ko. Nakiktutak Manong Nemi, di umasidog, kadaday tilikodak, kada kasasidog, tingiwat na itilapayag ko. Ipag, nusan nga narami dito rabi, mabalit na naramitan ita. Bastos! Tinungpak Manong Nemi. Hoy! Ano yata? Kunan ni mama, Manong Nemi. Bastos ka talaga na ito, anak yung nga nainom. Inauna, mama. Ano naramid mo, Ruel? Ano yung mama? Amo yung mama. No, anda, panggap ti may isa nga babae. Mga ramid ti amin na pamuspusan. Masulisog na lang ti lalaki. Kahit mo sawon, sulsulisugan na katiipag mo. Bayaw lang ang bayawan niya. Kasi saan nga maparagsak nilang suna. Sana po doon na ita. Manong Nemi na imatangan ka nang amis mo. Nilando ti amin kat dinarop nan ti kabsat na Manong Nemi kat nagludon dan.
Laging ikis na nga nagan anawa ti manu katuga nga kababay manong nemi. Ngem hangko nga naghanak ka naganawa. Nang ron ay di makitak manong nemi nga mga abak ti asawa ket parparparen ng tirupa ti kabsat. Ngayon ulit-ulit na nga, basto sa mami nga babay, wag lang ti asawa! Sampay nga napnik manong nemi, ti asawak, nakaala iti kutsilyo. Ket ikamat nan manong nemi, iti kamsat na nagikikis, nga nang isarapa ti bagi na manong nemi ti ina. Iti nagbaitan di kapsat, nga mayat nga pinapatay. Manong nemi, nagtungpalan na, nagtartaray, ti dakas sa kapsat ni Manong Ruel. Nagtartaray. Insardeng magten Manong nemi, nilando tinangkamat kang kuwana. Di adakon nga siya kung tinangsaid kang kuwana nga nangikawid kang kuwana. Baybayhamon. Baybayhamon, tamangang kid din naman papatay mo iso na kit kumarkaro pa iti problema. Irinto Manong nemi, tinsublat na. Nga napaninok kun amin di kiti arwatin na sana impurburais iti labas ti alat. Sa timawag iti polis Manong nemi, report na, tikapsat na. Pa-blatter na Manong nemi. Pinagbalin na. At ipanang bastos na kanyak. Nga asawa na, kat isot inaramid ti bayaw ko. Diyos ko ya. Kidamkadlang ti tao ko na. At ako mamatan tiyan sana ng agbalbaliw Manong nemi, ngam talaga nga di na kahit agbalbaliw. Tinaluko, idi kat nalukon tulat ta tagnayo. Kasta, dedya nga Ruel Manong nemi. No idi Manong nemi ket kasla babalawak dagiti agina. Ti katuga nga ken di asawak edi kas jilatan nga pananggura ken pananglaksid da ken ni Manong Ruel. Nakaro kayo met kun idi tinakem. Ngemita napaneknekakon. Rumbing lang gayam nga laksidan ti kas ken kuana nga anak ken kapsat. Awan sel serbina. Narumbeng kuman nga madisgrasya, rumbeng kuman nga pukaw dito lubong itikas ken kuana ti kinabastos ken kinalukon. Didi agdama Manong nemi di min nakitkita ni anniniwan dedya nga Ruel. Kaputa talaga nga desidido ti asawak nga once nga makita na. Awanen ti pamakawan nga ited na ken kuana. Awanen ti anak maudi nga chance nga mited ken kuana. Kan talaga nagbalinan nga wanted kadagiti polis, tayin tultuloy na ti kinaluko na. Nganda magmi Manong nemi, awanen iti lugar mi, addan iti sabali nga lugar. Nabayakan dedi Manong nemi, kapotaduan, tinagbalin nga bunga tayo at mi kinilando. Nagbalinan nga universidad, Manong nemi, dedi pre and elementary school, kompleton. At the pre, at elementary, secondary, ken college. Asyak Manong nemi, ti aking kukwa iti reta nga universidad. Asyak pa iti mangimatmaton. Intultuloy met Manong nemi, intultuloy met Manong nemi, ni Lando, kapsat ko, tinagtultuloy nga nagplado, kanisumitan ti mangmamaneher, iti dati nga iman maneher digiti nagan na kanyak nga negosyo. Dahil patawid na ka na kami nang tedaklatamat iti panakabagi ni Manong Kong Jun agkas-share na iti daytang kumpanya nga tawid mi ngagpadpada. Dahil nga rin ti pagkasalitak Manong nemi kadagyaman naglaunay ti anus mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsen keng ka ti detalyena kadagyaman naglaunay ti laing mo nga nang tedbiag nga nang ibasa. Katsapil ko Manong nemi taddamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipatak nga ribingag ka nagbuya, more power to your program, Manong. To'y nga rin naggaman nga pagkaya mo, Morena. Thank you ken ka Morena atin ka pa nagsurat, tunogin ka pa nangited, panang i-share iti details ti pagkasalitaam,
Thank you. Itik-tultuloy nga parang nga trabay mo, wano parang ganang mo. Kada kita, kada ito nga programa. Kaya ta kayo, no, kayo tumat nga i-share, di kiti pagkasalitaan nyo. Mabalin nyo ti agsurat, no, nyo nga mong isurat. I-friend request kay lain kanyak, tapno, i-accept kayo. Kaya mabalin nyo nga i-send, di kita details na ti pagkasalitaan nyo ti messenger ko. Tapno siya to niti makamo nga mangurnos ken mangibasa. Thank you man kada kita amin nga nagbuya, nagdengeg, nagbuya, ya. Pumakada kam nga ro din papagayam. Salamat po for watching.